Mena machiel go chim pa la lok pa jomi UEDCL ne ko mer chimo twai wana jolo chache ikom concern pa lote kwan weng ni Gulu University jolo chach malet mate a ke office pa dulman wana jolo ndo lega na tieni rukwa tai tuwe del we go be tek manok jiri dong pi mo lo to me rom mar na nyo me rom pangi tia gas piana biego ni gwak be rom ber pie pian wan iching bara jada wan be ber wele pian wan no chach mado a ke bot watigi hostels ma inoni gitiu ki water pump system ma mat umyor vuk pi yen supplying hostel lo tiu ki pi enoni mi gwo leo mi na ma chi leo komgi leo mi bongi leo mi rumgi but NP eno ma ye pumping ni ene supplying wego ka yoke ma meggi ma tieno ki ma don ki yiwo beru ma leng dok mi komberi chawani hostel mu kene ke donyo pini hostel chara endo because ma pe wego vuk pi mu hostel tie Mnyorni lo tieno kwan ma mek kwa kumbe ma gite Gulu University giti prone at the risk of getting tuo ento wel chao tuo eni beri wianga bu beri wi UEDCL keru beri wi la tene ene ke la nyore ni tieno mire chang tuo am de ngeo type tuo makoba ikit mi chiru wa ngeo ge wen kono yine ne nyatgi kono yine ne gono reagi en tuo ego makoba ikit mano mi chiru mi jimo keni ye an chao nyach tek ma pelare tek an le ene pelok mi nyera pien ia gikene no mi kwanchi gwak bedong any school fees ma no yiti gwak ne mon ene kina yano ni bene umir wangeni dong kita library pe were ni pien kadong ma dong bere school within the campus again gwak dong pe watigi type courses mukene Gulu University lo ti ye ati very sure ni umeren matiga timu kit mineno be ki relationship nyo wat ma beri kin lo ma papa mo ta denen ni courses mukene mira ni cho weekly journal report la dit iningeo ni kaiti faculty of law nyino mi rebet ka cho gin magloni legal weekly report ma ikwanyo gin matika time ivudlo mbo parti mi opinion mamigi kumbere chawani ini chawo mi opinion ni because mire nene TV kire Israel iotieno matini chake wa udiku gine ko dongdana di gine ka nyweli Palestine di pien po mire bieki wi mire nen ki TV Al Jazeera dong pere BBC dong pere dong penen pien enotisos mi research mamigi gino mo chimo mi yini lying ye don't wa chatting kirani ko eromo konsal na worni la did willy la ponyo bolok ni quantum merut dok ban yang ke ko nya kere i WhatsApp dong pe pian nong yomi kubeki willy dong pere dong no mi yini beri ngwen wi chi nena chama chu chi dong gin meti mabe ke de no chi komando mo manok chi i chirle vura tuele ke wa kudi kwan pere mena machiel go chim pa la lok pa jomi UEDCL ne ko mer chimo twai wana jolo chache ikom concern pa lote kwan weng ni Gulu University jolo chach malet mate a ke office pa dulman wana jolo Mena Mario alega office pa RCC ki NR relevant offices mapat ni cheng bar ja kirwano waye no mir wano bedwele pa dulman matiga dor machi peki ki resources dok ma dit to toile kuma wano te on kwan kino mo bepe angeo ni
kumbere chawani no strategies gertiga won ma papa kone gwak ena wadoke wapo ni sachula bedong no university uchoyo ni kono ka wanenu ukamo do ipeke position ni gileo ange mere ni mer ko romber tie kono bede winyu statement matang ma white magi yung bot gel you want pe wati ki nget mo ke ken kum gilade time ento taminwo ni kape ira ye tiga beri la munu eni ki ukeyo mo weyo mo la keyo mo tam ko ni ngeni kape in ki oloto la ten pala pero mo tiga wore chan ya rem pa mat ma pero eni man lega na bot institutions ma papa mi a gite kama pere e Gulu University no mas pay West Nile kama pere Gulu University no mas pere Eastern Uganda no mas pay Lao no mas pay Choli no mas pere e Western Uganda no mas pay we Kormajong bien lutino en ma kwan gi aki buju Uganda ma papa man e no arreme gitiga no wa gi kama gen gitiga aye lo nyoro chwalo lutino ne gi bien gi kwan karakan kwan non gitiga balo ne en UEDCL donc lega na bot lutino kwan kada giru kere eneni be kombere chawa ne waberu un kam wano choyo chalo joma wano ti gang kwan wa ngeo chek wa ngeo kit mumir wano do kere yop kay nen nywer tie wa wano kwan yo mamol wano mi walte matam matoy ni na pawe bi jeng barni wa beru unu patient ka wa ko ni na pawe bi ento lega na tieni rukwa matitai tuedel wa ko be tek manok tieri donc pi mo le to me ron mar na nyo me ron mo pangiti agas piana biego ni gwak be ron bertie pian wan iching bara jada wan be beru wele pian wan no chach mado a ke bot avoid favor chane umine be information ti do mamiro mi clarity bora nyolli mi Uganda ki jomi loba chole ki luteno kwan mi Gulu University ku be chana na mane don pay yam and negligence of duties ma obera watch ne ano because mere watch kidano awene mobutimu gina ngo madowe lo ko pego maluteno kwan go chwar bot in pirate kano dong petwero no mero wek kong dong kere manager no logi but inde nem ano an ngo ma waja yini wan luteno ma oti Gulu University peo mero walingo angeo ni kuberi chani no mere kiran wero lok luteno kwan lu yela no luteno biti neno pego luteno kwan matiye an lega na tie ni petition lead mau choy petition ni peo doko ping work issue ni beto mater adida pia ena yo budwa ko ma university peo work buara mo e keno betie because ka buara betie chi luteno kwanwa marom aliba biro ni mera woji la dir wili max ni kom luteno aliba biro me kwan Gulu University marom 4000 chi luteno mati private luteno magi chule pigi kangi an ini e kom 4000 ini wati luteno marom 3000 plus magi aki aria mi achuli magi ti kwan Gulu University an ngeni luteno eni weng gi ai family me has been affected ki lwen mu ber mo ka pieru wa bich chan level e ya chuli nyini ngeo pe dang mera waji luteno wa ku ber lo tigi luteno mati nongu chente lo mi ICT gitie maku ber chani anongi ngama ki laptop ya laptop mat pay Richard dakelo to mo kani agigo loka gamente mier go yabwangi ni distribution mat mier gina pertek in pero balo chente mitim election in 72 village ti per mio mat ki kan enini kuno ber 40 years itela for Richard no effects ma right kon be mena mi chana wangi ma bene ano report ma ka gago pede ka chelki said ma bin ma beta mera da
nana way pedang you honorable boss me go team yang we on to pa je ke dong kar ne ba pa ngang ka dong to pa je do o en chi to pa dok chao ke vulu when you ne pe when you mamia tutwal ma lo bia chara me la ro ke rong witness ngo ma wan what you ye company manye ni pedang you ngo wetimu ando maluka ki petition no me ni nindo para beach ka fu ma paka timbia cha wara pe walin kwere o alu mugo o pe ka cher ka jemo o pe ka cher ka lwen o pe ka cher ka da ando watika cher ka nyudu chwe kon wa kete in la nyuru me chulu school fees anything bar ja endo school fees no mere ba requirement ino chane kwe cái qual cua còn trên nền còn an pa ba lo ma do to ala to chunya tiga chwe the losses mo wada ya ma chalo tin biashara tabira rio enini maneno millions and chane mo beri kar mi losing donc kwa na bot tin biashara lo wara o gware o lo mu ko ching baraja kama paka o chiro the office pa jo ene manye bengi teke office ene ne kadong pe watimu ke kwawa pe obi no gi mo yan chabir ario mede ki chulo school fees matiga kele wiene ising baraja wede timu business manini kong de aw awa wayo ni what woro chalo team opega chaka lwen ando wa mero wa white kama leng wa nyut chwinywa bichabera rio mukara ngechi do ching bare kama pere to matika winya wa ko chalo biashara lo wara wa au maro ripe kachel o do ajuri kachel Four Johnson